hantle mongaka lease ya ka Central Bank ke ne ke le gona teng ke ile ofising ya ditetlebo ke ne ke na le bomme le ha ba romeletse ka nako e telele bomme mo ke teletse ke sebeditswe ke mentati Mokidimo ba fihlile ba bolela hore re mo patetse rona ga mo patetse le mpatetse pampiri ke ene ntse ke nkile ho yona mono ha ba mpatetse e neng ke sa itse ene bile go bua ke nna ba go rona ha go koloti ha o go koloti ka oh right ha ile mona le sankoloti ho ke tla o hloka ho lona bomme le bontate ke lease ya ka ho paka ho ga ke koloti banka ha inkoloti ha re khutlela moga ganyenyane he go hopotsa gore na hana lease e o buang ka yona ho tlile bang ho bentse le matsong a banka again daddy bana ba o haela ine le ntwe nngwe be ya paneng hobane o kupile setsha sa bodulo bang hae se dikamora tsena tse 3 ho tloa 93 ya ba ha ba fe lease ne sentse le ho nna matsohong ke nna ke lo e fasitsa hobane ke batla ho hahelwa bana ba e hloka ba re ha re hloke mangolo a di forms fee ya marena bana ba hloka lease hore e be ena e salang ke bopaki ba tseba go leasing ha ona motho e mong a ka bang a kena ntle le wena fela monga tokomane ke hloka lease ya ka jale o so qetile banka ntho e hlokang ke lease ba tshwelo ntate le bona ha ba bua ka pele ho mookamedi wa Central Bank mme Mokidimo ba re rona ha go koloti le wena ha go koloti jale ho fasitseng ke lease ya no go e tshwarise jwalo hana lease ya ha ke a sebaka seo ka ha tsiuma lothaneng mona ha tsiuma lothaneng ntate ha tsiuma lothaneng ke hloka lease ya ka ha ke ile le ho bomme ba molao ke tswa teng ntate masiedi ka netulare o tlo notle ha se ke fihla mme o re ho nna ka nete ba go boela hona ka mane ka khotla ke re ke boela ka khotla neng a re jwang ba re ba fumane kutu ke re ha ke sebetse ka kutu ke batla lease kutu ke ana kutu tsena dintho di mefuta e mengata kapo ke apatsi kutu ya patsi ha ke sebetse jalo ke batla lease ha ke sebetse ka kutu ha ke atlisa kutu bankeng ke tlisitse lease ntso pela bona kana ko no isi ya officing efe hantle haholo HR Standard Lesotho Bank ha o tho re a rekwa di ditokomane tsa rona hana wena o no rekwa hano ile wa etsala ba kana re fanwe ka Standard Lesotho Bank re rekisitswe etsa go utlwisisa le rekisitswe ba company ine le company ne nyetsa jwa re phetela ke utlwisisa company go utlwisisa na o rekisitswe jwa e se nna ke le mong hula hwatwe ke se go ikarabella ka mono re a rekwa le ditokomane tsa rona ka Standard Bank ile ha re tloa Lesotho Bank ona le mosebetsi wa Lesotho Bank ya nda e tla le hona mono ke ne ke le mosebetsi wa Lesotho Bank jwale hwatho re a rekwa ke bookamedi ba re se le re kuye ka Standard Lesotho Bank le ditokomane tsa lona jwale ke ne ke gopola ka morero wa ka hore ha ntso thwe re kuye ditokomane tsa ho ne ho thupa nang le makoloi ba nang le matlo a maholo tsena tsa rona ene ka re hoja ho thwe di a sala empa ke magetse ha o sotho bana di dikoloto tsohle ke basadi ke na le koloi ke na le ntlo e kgolo ena e ka moretse tharo ha ona le mombo ka ne di akanga ka mpitsa aka re ho nna mpitsa ka mpitsa re sekoloto se se ka le o tla se etswang sa moshadi ya neng a tlilina a etsa di uno sena batho ha ona le motho e ke mo tsebang a kileng a ka checka ntlo ena ya ka moretse tharo ena e le tsatsing lena ntse tshoko di siaka o jale ndate hloka leisi